batitereho amabari twikiriza none meya agreement mbagambe tari y'ubuhandike bayore ko mwanyogwe ogubire gutwira urutindo rwe boxi ecyateganise n'abagire kuru bakorera bakija nebitaka ngo numaramu na pipes zitarizo cyadaremerwe kandi turontuza ko muri umwe mu ofisi twe kababunyarije boda boda municipal bagiza batwarita karyi turye cyayi kibene kibatukuriye bajago bakurushukana hitaka twarushko bajya baruguze baruguruze umuhanda wo gutubirenta turabo turi kutaha turi kuvunywa amazi tagomutwaro gumwe atukugirira umuhanda yibagwitire tutora kitabi tutora sent kagwa shanga tkorese mitware ebiri kandi itakora na numumbera mbeze itakora Okwesharinga okuwo kwimukiramu n'abebembezi b'ebyangebyo abasha babebembezi bakama babo aba municipality enshongeji kugitwara mu nkakikuru ebaresere byondo babyo babinage babyo bataro babinage tereho maro enungi meya nataboneka kana engineers bona bomba kore byabo bakasarazi bakore byabo seri abatinya kubanya ko bahamiza mucere mutaya kwidongo gwa tugamba tukora kintu tugamba konka abakuru nubo kutera mu Richard agambire engineer nanga sari ogo kiyaremerwa abo kubana nyakabirizi nicyecho no rugudo rwahereze kora abantu babintu betongwita ogo engineer kiyaremerwe bamuhindura bagambo na Richard Byaruhanga meya wa Bushenyi shaka municipality enshonge John ko yajigamba hwati ezo ni challenges zitwine omungu teza Bushenyi shaka municipality inyinge zo kurabo mbishara abwenjura nyingi hate inguto zona zitangiye kutwarwa umuferejeje konka ntucumanya kandi ntuza kuchikora immediate nejura nkati yacyendera ho etikake de rede mara mubajuguzere no kugereta bakagiteka ahita kariya erubatiro urutindo rwayihwera ni rwataniso mu rukagwa Kashenyi hamwe na Bunyariji Baayesharinga bashaba government yo kutaho mu nshongeji gasha kwa Ben Muhozi.